يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، وأصلي وأسلم على محمد النبي الخاتم الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uri Allah, mga bangsami, ipsumpe Amerikano lalayon, so panalan salam. Kalau na mambagyan niyo, pakimbagyan kanu Allah subhanahu wa ta'ala, so madadalamon na maana gitu, so kalilintad nagu so mga kabarakat nagu sulim wa kunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala na pakatagumpian Allah subhanahu wa ta'ala subdatino sambiyan Allah ging kay karginir tano sa ayamanan niya na pakalwagan Allah subhanahu wa ta'ala subdatino. Tarus ako pangning tanusi ko Allah pupugmanumanan yan, so mga umur tanong na mausap tanong si kusim basir kaniyan Allah subhanahu wa ta'ala. Isampay tanong niyan sa giyang kay pagkataling Ramadan na tawfikan tanong niyan sa makanggalabag tanong o di na manggalabag tanong susim basir kaniyan Allah na maparulitan so kasusuatin cerkitan. Ay niya kabiyan ko kano mamagusay sa makompat naging kay katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya katitian si Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu atigyan pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khair وليس ذاك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ayamanan yan na tunganay apya kamamasa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so kapya ubtad o tao ang mapaparatiayaan. Mataan na ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asubitadiin na paledin mapya. Inuto na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in asabathu sarra'u syakara. Ayamanan yan na amay ka mitalambas sa Ginoo niya nagyang kuto kasabupan sa iparapi a Ginoo niyan na manalamat mangisukor si iku Allah fakana khairan lahu nagito at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapiakan yan. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu na amay ka ay mitalambas sa Ginoo niyan na masupi itabtad margin kapagbaghintaw o di na kasasakit o di na iyang kuto ang mga tapang apong si Allah alagid o kapkalbati si ko patamutamukan o di na iyang kuto kapkalbati si ko mga tao pagkababayaan yan na ayamanan yan na ayatigung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang gulaulaan yan na sabar nagyuto imapiyarkan yan tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisagyan kaya hadith na piyakatan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa sifat o miyamaratea o di na miyaratea si Allah mapaparatea si Allah na maadno nagyang kanan kapangin sukur nagu
kasebab ay mana niyan na mangguguma niyan nagyang kanan kapangin sukur si kumasa kap keparolen niyan kung mga kamapian apun si Allah ipamagayron wallahu subhanahu wa ta'ala na mangguguma niyan panasuka sebab si kumasa kap kita lembaon o tiuba udin nagyang kuto tapang palapalay nanan pun si Allah subhanahu wa ta'ala. Datar o mia ayamanan yan na mia panto aging kai betad mga betad ropa kapapagintaw tanusang kaya dunia sang kanan dua inalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayamanan yan na ada na mga masa seged nagyang kuto tao mga pipiya ipagapaya ginawa niyan na adem puman ang mga masa na yamanan niyan na pagkataling ipagkata ginawa niyan anto na aging kay kapangin sukor. So kapangin sukur si Allah, kapanalamat si Allah kung mga nganin, mga limu inibigay niyan si ko manusia na kena uba aya buap ketamanan na si ko dirun di katero manusia. Basibok ketaman si ko puro dilayan. Ka ayat itu kakebaloy o mukmin, akebaloy tao mananalamat si ko Allah na mga limbabaan si ko Allah nagu kung pablihan yan aging tutualim mo inibgayron wallahu subhanahu wa ta'ala na matatangkad o dinatangkad niyan sa Ginoo niyan puno to si Allah na ipudin yan si Allah na taros ayamanan yan na pananggilaan yan o bagyang tutualim mo na mausaryan si kunganin ikirarang ito no wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan ikakabaloy ka at ito mananalamat naraks ayamanan yan na minggulalan ka sa mga paliwat ko kipapantagan ka sa giyang ko tuwaling mo inibigir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ibarat o kasibisibihin ibarat o tamok na may tunay ka giyang ko to mga paliwat ka ko kipapantagan ka sa giyang ko tuwaling mo inibigir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan na may tunay ka giyang ko to paliwat agito so zaka tunggu si ko tamo o mga kawasa na ipambagay si ko mga kikaragnan. Ikadua na o ay bigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala limuna bigyan ka niyan sa kadato menang na panaguntamanin ka may paginuntulan ka sa mga tawan datuan ka na pananggilayin ka ubang kakiran dimito na iso nganin akab na riran ka kaginan ikakabalim ka tao mananalamat si Allah sa giyang ko tuwalingwa inibigir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang ko tukman kiyatirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Amay ka ay misugot si kumu'min na masuk ita betad nama sebers kanian na gitu mapiar kanian. Kepakai asu sabaid ko sabagi na peki seiran o pamari nagyang kanan mga giyang kai ay manan yan na mga tiuba dinay ditundu-tundu ke mga tiuba papamanagad lagi nagyang kaya mga typhoon mga linog mga tsunami giyang kaya pandemic na pamaretiran manay na emanan yan na adem penakamapian sano mu'min adem penakamapian sano tao mapaparatiyan taman sa adem na amiatong si mga tao gitu so tigiran mga atheist o di na mga mulhid diran paparatiyan so kanan na ipupagumaniran ito sa giyang koto kaong kiriran sa diran ditiro na tigiran upama kuad na kadnan na dinyan din
muntay naging kai mga oripenian udi naging kaya mga tausan kai mga susupi itabutad pakisugot kiran naginan isa sumbagintan usaging kai kapa pumagpadatan yung manto ay isa atin tang oripenu Allah na giyang kaya kibubatugtan usan kaya dunia na tetap pengantan usi mararaw eksamin tanu si o anto na penggululan tanu so Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy ng kutotihin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sekanyan Allah suinad niyan so kapapatay na gusto kawiyag-wiyag ka ang kanunian kat pengi udin ang kanunian mabatalo o antar kanu pupiyan yan pembiya-biyatan yan so emanen yan na galbagian isa metero Allah sa Quran na tibullah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin sabnar atigullah tiuba na miskano tepengan na miskano gulalan ko say puun padasi ko yamanan yan na khawf yung ko to akalak yung ko to akipkalakan kasi ridway kipkalakan kasi ko yamanan yan na mga betad mga regen laidu kamarmar kipkalakan kasi ko mga tiuba pusi ko Allah na mga tapanganan bishay minal khawfi kuto kapkelbate se ko mga patemutamukan nagugiyan kuto mga niyawa ay mga niyan na kapkelbate se ko mga tao apakababayan ka wal thamarat nagugiyan kuto mga unga mga resulta o mga galbag mga panaguntaman nagugiyan kuto mga ungo mga pamulaan tano nagiyan kuto ay mga niyan na kapkelbate ron kapkebinasan yan na padanan sa segedro kita no mana niyan na tapang siguro din na api anda sagian kanana piangalay wallahu subhanahu wa ta'ala kapakay aso mu'min na mabaki na giyan kanan ay mananian na piangalay wallahu subhanahu wa ta'ala anto na ipsemantano sagian kay atigin man yuridillahu bihi khairan yusib minhu so tao kabayaon wallahu subhanahu wa ta'ala gian kuto mapya na ayamanan yan na petepungan sa kanya ng Allah ayamanan na sugatan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at iuba ka gitu din i-examine sa ginoon yan examine unuto Allah subhanahu wa ta'ala miyakatitin si Iku Anas bin Malik radiyallahu anhu Peter yan miyan naganatigin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aginyan tirun. Inna Allah qal katiruin yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin mataan aswallah na Peter yan. Naman yan na hadith qudsi. Katiru Allah idza talaytu abdi bi habibatayhi fasabara awadtu minhum al-jannah. Igira ati pengang kuati gula so uri penakan sa gulalan si eko kapapason o dua apa kebebayan niya agi itu so bela amata amanan niya na mapapas ko uri penuol lagi ko tuwa pangilaylayan fasabara na pentang sekanian udi namanya kasuk makasubar sekanian makasabar nana awwadtuhu minhum al-jannah na sambiang kurun atigu Allah subhanahu wa ta'ala ang putuan dua sa kasurga ay mananian na isap sibutin si na sadin sa kala at tapang tiuba ang isugat si iku manusia na masabarian na mananian na kala abalas imbagayron Allah subhanahu wa ta'ala sagiyang kuta kaya pakasabar yan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab sabnar itunay din si kung mga sasabar
so balasiran sa didin ko pas mamagitong.